siqhubeka nalo mkhankaso okuzama ukuthi silungise izwe khona ukuthi abo belongiphoqa ukuthi ngibe segoli. Mangabe-ke ngithi nje ngikhona ngifonela umakoti-ke wami-ke omncane uyena ohlala lawo lo muzi uhlala abantu full time. Umakoti, uSibali, ingane yami, bese kuzoba u-anti obheka ingane mangabe umakoti engekho. Ubese Cape Town-ke ngokusebenza ngoba umculi uMamthimkhulu ohlala la waziwa ukuthiwa uFlorida. Kodwa-ke uthe mayengithinta wayese esho ukuthi engathi kuyabheda laphana ngase ngifonela mina-ke udadewabo kamakoti la ukuthi kwenzakalani. Wathi ayi kufika abantu nje abathathu bangibuza emveni kwalokho base beyahamba. Kwaqhubeka nje isikhashana nabona sekushunqa kodwa kwathi baqale kushunqa kwayo ngoba behlalele bezingane bayingane nje bobathathu yabo. Babona sekushunqa umthema engivide khola bekushunqa lendlu le. Yashunqa-ke lendlu ngasebazama ngoba lana sakhanda into yokuthi kube khona amanzi ngoba amanzi asihlupha kakhulu kule ndawo. Sakhanda into yokuthi mhlambe amanzi angene lapha phakathi emathangini mangabe-ke ngoba namavatelikani lawa ahambisa amanzi ey'ndaweni asaba ukungena la sometimes liyana sometimes alini. Emveni kwalokho-ke ayike kwase kusha-ke kwasho ukuthi-ke kusha kabi futhi kunomoya ngoba ngeyami ingqondo ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ayi ngokwesizini yokubabela nokushisa imililo la kwesinye isikhathi abingakafiki. Ivamise ukushiswa ngawo-August ngoba la kuhlala kuyihlobo lobona ukuthi lokhujana notshalo busihlaza bumixile nje akubona utshalo buqualify ukuthi bungasha mawubushisa. Mina ngafika ngo-2014 la ey'ngane zakwethu libe kanjalo iqhawe uMacingwane uNgizwe Mchunu ngenkathi kalandisa ngodaba lokusha komuzi wakhe olapha eMbumbulu nokubika ukuthi kuthela kabalisa abangaziwa. Babuza yena uMacingwane basethe mase baphuma babona-ke ngelangabi lomlilo ekade kusha khona izindlu kwey'ngane zakwethu. Nachazela uMacingwane ukuthi-ke umuzi ohlala umunye wamakhosikazi wakhe omncane laphana uFlorida. Laphana-ke iy'ngane zakwethu kusichazela ukuthi bengekho besendaweni yaseGoli okuqhubeka khona isigameko la abalwa khona nokulwisana nabantu bokufika abanganazo izivumo zokuba kuleli laphana. Ingakho-ke laphana abantu abaningi basola ukuthi bangabantu bokufika okanye abantu bokufika abenze lesigameko esifana nalesi esibuhlungu kangaka. Ngaza kwethu kuthina okwakuphala udaba losiqhubeka nalo hlala comment section-ke ngizwe lakho uvo ngalolu daba. Ngelasibona nasengiphuma nje la yabuya nezilandelakho kwivideo elandelakho. Subscribe nibe nosuku olumunandi ngithanda kakhulu. Stay blessed.